Amatekisi avale thaqa ukusebenza edolobheni iTheku namhlanje, kepha ke ukusebenza sekubuyele endleleni ejwayelekile. Akucaci ke ukuthi ingabe loku kumayelana nani. Intatheli yezindaba zomsakazo SABC uKhalesakhe Mbhense ulandela loludaba. Njengamanje sixhumana naye ngocingo. Khalesakhe, sikubingelele sikwamukele endabeni zasemini. Sitshele ingabe senitholile ukuthi ingabe loku kuvalwa kwedolobha ngamatekisi kumayelana nani? Manje dadewethu besenzile ukuthi sibathole ngaphathe sazana imboni yamatekisi la noma umkhandlu omela amatekisi la kwaZulu-Natal isantako ukutshele kabanzi ukuthi mhlambe ngabe izathu sale ukuthi kuvaleke umgwaqo le kakhulu endaweni ezakhele edolobheni la khona la eThekwini kanjena nendawo ezakhele iTheku ngabe uzokhumbula phela ukuthi ekseni ngasikhathi nje zabo 5 kuya ko 6 kuya ko 7 kade kuhambeka kahle abahambe ngalezi khathi bakwazi ukuthi bafike ngesikhathi emsebenzini futhi ngambe kokhanya bezeke emgwaqeni kodwa kuthenge kusukela ngabo 7 ukuze kufika ngabo 8 kuya ko 9 umgwaqo ibisivalekile yonke ngoba phakathi neTheku kakhulu le indawo eaffectekile noma iThekwini bezeka kancane indawo ephakathi edolobheni omngeni road uAgard road nabo Mbhense uyafuthi nakhona amahamba kulo mgwaqo uyabona ukuthi kukhula kade kwenzakala ngoba khona amathaya emgwaqeni khona namatshe kade sobekwe emgwaqeni kodwa nakhona futhi uyabona ukuthi amaphoyisa beseduzana kwalezo ndawo lezo esiqaphele sobekhoza isimo futhi nakhona futhi uyabona ukuthi kuya khona kunokuphazamisa ngoba uzokhumbula phela ukuthi makuthi phazamisa umgwaqo wase ungenelela kwaseThekwini yaqaga nezinye indawo ezakhele iTheku ngoba imoto esengasawazi ukuthi zingene ngendlela efanele la eThekwini nakwezinye indawo uthola ukuthi imoto seyimile bese kwakhona ukuphazamiseka kodwa ke sithema sithola simama sizama abamkhadlo South African National Taxi Council la kwaZulu-Natal ikakhulukazi uhlalo wayo baku People Zone besingakamtholeke isithelo ukuthi izathu lokho yini futhi nakhona kuyabonakala ukuthi mawubheka nako social media laba abahambe ekseni kade bephostana kubonakala ukuthi bashisa amathaya emgwaqeni kanjalo namathayi namatshe kade bekwemgwaqeni kade khombisa ukuthi isimo besinzima kodwa sithema sesidrayiva nje sihamba zonke indawo lezi kade kukhona khona lokuphindeleleka siyathola ngasekho ukuthi zonke izinto seyidlule besejwayelekile khona la eThekwini nakwezinye indawo ngaphandle kweTheku. Asibonge kakhulu ke Mbhense ngesikhathi sakho. Mbukeli lemfanekiso obuyibona lapha sithunyelelwe ngomakhalekhukhwini kanti ke uKhalesakhe Mbhense ubesibikela eseThekwini.